mlada damo, htio sam da iznesem neki problem najtalentovanije glumice koja je svoj problem htjela preko mene da pita zbog čega mlade dame i mladi muškarci ostaju talentovani, neoženjeni i neudati i probleme društvene koji postoje. Pa je baš mene pitala zbog toga, pa se ja htio vas kao talentovanu damu da vi nešto o tome, s obzirom da su dame bliže prisutne, jer ljudi vas da vole da komuniciraju, da prime u kola žensku nego čoveka i komunikacije uspostavljate sa više talentovanih osoba, pa da taj problem koji se događa na ovim prostorima da iznesete iz vašeg ugla, šta je ta problem, te mnogi momci ostaju talentovani, neoženjeni i djevojke neudate koje su vrhunskih kvaliteta i talenta. Mlada damo, da vam pročitam jednu, možda neću kvalifikovano, s obzirom da strane jezike ne znam, ali ću pokušati malo, ako pogriješim, vjerujem da ćete mi oprostiti, nećete mi zamjeriti. Depuis plusieurs jours, plusieurs mois, j'ai repris des qui mes rendu heureuse et pour toujours toute sa grâce à toute quand je te rencontre, je perds t'adresse le rôle de ne pas pouvoir te connaître. Moram da se izvinem, malo je netalentovano, ali s obzirom ja vas kao talentovanu damu, interesuje me da vi možete da pomognete netalentovane, ja sam netalentovan, ali talentovane osobe koje se žale preko mene netalentovanog, kako da pomognete građanima koji su fakultetski obrazovani, a imaju problem koji oni ne iznose, vezano nisu oženjeni, nemaju porodice, a imaju ogromna ekonomska sredstva. Ja smatram vi kao talentovana dama da možete tu mnogo toga da pomognete i da kažete, s obzirom da je i glumica glumela u pozorište Zlata, mada neke tajne koje nisu dostupne, a važne su jer ne može zbog kompromisa, i ona je glumela lično za žene, da mnogi ljudi, recimo vezano za ratove, da izginu i da žene sve nešto traže, znači nedostaje im čovek, mada pravi čovek koji je zdravi i mladi, i zbog čega talentovane osobe ostaju neoženjene ili kasno se žene i imaju probleme i porodične koji se ožene i tako. Pa sam htio u tom problemu da vi iznesete talentovano, kao talentovana dama, da bi se rešavali problemi koji nastaju, a ja ću možda iz jednog ugla kazati, recimo najstariji iz izvornih zakona, najstariji zakoni koji su rađeni, koje je Italija radio, mislim Rim radio, recimo postojao je, na primjer, jedna stranka ima pravo da se ženi, druga nema ili udaje, međutim te zemlje razvijene, talentovane, one su izgubile taj dio, nego su stvarno da mogu građani talentovani da se žene, da rade, da nema nekih problema, a da se problemi javljaju na ovim prostorima, pa sam htio da taj zakon da bi pao, a da bi građani normalno, po mom shvatanju, da bi mogli da imaju porodice, jer čovjek koji ima mnogo porodice štete za državu, jer mnogo kuća je i uzurpiranje zemljišta, nema praćenje poljoprivreda, privreda, i smatram da vi možete kao talentovana dama i gospodična, da možete mnogo oko toga da učinite, jer sam rekao da ministri treba da su bistri od nataliteta do univerziteta, a znači da treba i dalje da misle vezano za građane, kako bi konstrukciju pravili kako za natalitet i o natalitetu i konstrukciju normalno koja bi koristila za privredni i društveni sistem, da bi normalni građani bili normalno i upućeni u normalne tokove života i rada i društvenog i ekonomskog života.